муассисаҳои таълимии касбомӯзӣ дар самти соҳибкасб намудани насли ҷавони кишвар саҳми арзанда дорад. дар литсеи касбии техникии ноҳияи шаҳри нав зиёда аз 250 нафар донишҷӯён аз рӯи 6 ихтисос касб меомӯзанд. Азизҷон Алиев донишҷӯи соли аввали литсей аст. ӯ пешаи барқчиро интихоб намудааст. дар муддати 1 сол аллакай нозикиҳои касби интихоб намудаашро аз худ намуда, ба ихтироъ ва аз навсозии таҷҳизоти нармкунии заминҳои кишоварзӣ комёб гаштааст. همین لیتسه کسبی تکنیکی 1.5 سال شد میخونم. همینه ساختیم با 1 مقطع ساختیم. این پمپ گرفتگی موتورش، این کارابکای واسخود، این رامه همین موتوربلوک بود. اینه ما ساختیم. این تاکشته لیست موندیم. اینه موندنده. با این حرکت سوس تیز میکردگی ریچک. این هم پلوگ میکند هم خط میکشد خلق مایده کنه که با آینده خوش میکنم که همین صاحب کسب شوم، همین کسب کتی مشغول شوم. яке аз самтҳои муҳимтарини фаъолияти ҳукумат ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ба касбомӯзӣ фаро гирифтани занону бонувони хонашин мебошад. имрӯзҳо дар ин дабистон бонувону духтарон ба омӯхтани ҳунар машғул мебошанд. ба роҳ мондани марказҳои касбомӯзӣ ва мусоидат ба омӯзиши занону бонувон аз тадбирҳои муҳими ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад ки дар тамоми минтақаҳои кишвар роҳандозӣ мегардад. 38 سال شد همینجا کار میکنم. چند تا شاگردا برآوردیم. این زیاد هم ساخته میشد. من تراکتورم ساختگی حاضر، من گوسفندیش تراکتور پلوگش قطعی ساختگی. ماشین کم ساختگی. بچه‌ام هسته همین خیلی شاگردا. تربیت حاضر خیلی خوبه. مغز خود کساده بچه‌ها ناز تعلیم تربیتشم. با مقصدی بلند برداشتن سویه دانش و آداب و اخلاق тарбия намудан дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ роҳбарият дар оянда нақшаҳои зиёдро роҳандозӣ кардааст ва кӯшиш менамояд ки мутахассисонро мувофиқ ба талаботи замона тайёр намояд.